अहानबदा मरुइबा पाउ तरानिथोई सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की 3 सुबा सेशन दा मणिपुर एप्रोप्रिएशन बिल नंबर 2 पास तौरबा मतुंग ngasi मिफम लोइसिनख्रे अमसुंग एनआरसी नत्रगा मसिगा मानबा अमा चटनद्रिबा फावबा सेंसस पांगथोकपा यारोय हाइना जस्ट एंड फेयर डिलिमिटेशन JFD ना चंगसिलकपा खोंगजंगी मखा तरकपा ओइना ngasi सेंसस ऑफिस ता थोमजिनबा होनख्रे मैम खुरुमजरी नॉर्थ विंडो टीवी संदोक्चब नुमिदांगी मणिपुरी पाउ मिटिंग ताबीरिबा सिंगबु सुरबला माइरेंबमना तराम नोकचरी हौजिक मियाम दा पाउ मचा खाइना पिजरी तरानिथोई सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की 3 सुबा सेशन दा मणिपुर एप्रोप्रिएशन बिल नंबर 2 पास तौरबा मतुंग ngasi मिफम लोइसिनख्रे ngasi मिफम लोइसिनबा निमित्ता तोंगान तोंगानबा डिपार्टमेंट 3 की डिस्कशन एंड वोटिंग ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट खननैनकी डिमांड सिंह अदुदा CLP लीडर के मेघचंद्र MLA TS लोकेश्वर MLA 𝐋𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬 कट ऑफ मोशन सिंह थांगत की मिफम मनुंगदा चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर पंचायत न चिंगबा ग्रास रूट लेवल सिंह की मिखल पांगथोक लगने हाइकी महागना चेयर लौदुना फमदिबा कैबिनेट मिफम दसु इलेक्शन पांगथोकनबा खननैनकी इलेक्शन कमीशन की वा तारबा मतुंग इलेक्शन मतम लेपनबा ngaiduna leire haiba wafam thamki NRC नत्रगा मसिगा मानबा अमा चटनद्रिबा फावबा सेंसस पांगथोकपा यारोय हाइना जस्ट एंड फेयर डिलिमिटेशन JFD ना चंगसिलकपा खोंगजंगी मखा तरकपा ओइना ngasi सेंसस ऑफिस ता थोमजिनबा होनख्रे JFD गी लुचिंग मखादा माइके क्यादगी JFD गी खोंगजंग बुसौगतपा सिंगना पुनसिनदुना क्यारक खन्ना मरी लेनबा सिंगदा सेंसस येथोकनबा हाइजरबसु ताबीदबना मरम ओइरगा खोइसाउनरबा मियामना हौरक्तुना सेंसस येथोकनबगी दमक मरी लेनबा सेंसस ऑफिस ता थोमजिनबा होनरकपदा सिक्योरिटी फोर्स सिंगना खोंगजंग लोइसिंग अदु थत्तुना चंगहनखिदे खोंगजंग अदुदा सरुक याकिबा JFD की कन्वेनर जितेंद्र निंगोंबबना पाउमी सिंगदा फोंदोरकपदा मणिपुरदा हौजिक ओइदिबा फिबम असिदा तुंगकोइना इंगतपना लैबा लमदम अमा ओइनबगिदमक्ता सेंसस पांगथोकपा मतमदा मिटोप हाना खंदोखरगा सेंसस पांगथोकपना अचुंबा ओइगनी मसिदा मरी लेनबा ऑफिशियल सिंगना सेंसस पांगथोकनबा सिलिबा थोरांग असि मखोइदि लैंगा की ऑर्डर मतुंग इना मसागी मथौ पांगथोकपा खकनी हाइना लानना कुमदोरकपा अपेनबो लाइना कुमदोरकपा अपेनबो ओइदे फिबम असिदा मणिपुर मियाम मिकप थोकपा मतम ओइरे अमत्त ओइना पुन्ना लेमिनदुना नियम चुमना सेंसस पांगथोकनबगिदमा खोंगजंग चंगसिनमिनसे हाइबा वाफम थमखि करिकुम थीगी बतारगदी हुजित लेरिबा सिचुएशन असिदा मागी नागाना नागागी थीगी दुबे कुकी ने कुकी थीगी दुबे मैतै ने मैतै थीगी दुरे हाइबो हाइबो मदुदा आंसर जे मखोई आंसर जे पीबम ngam हाइदरे पीबम ngam अदुबो मखोइना अरोइबदा अखोइना मुन्ना हंगलकाना अरोइबगी आंसर जे करि पिगे हाइबो दमदा हुजित लेरिबा पीबम सिदे अखोइना मखोइना ट्रेनिंग तौ हाइदना मखोइना मदु पांगथोंग ने बगदमदा इंस्ट्रक्शन की मतुंग ने ट्रेनिंग तौ मदमदि ट्रेनिंग तौ मदमदुदा ट्रेनिंग दा यागदबा थीगी दु कांगुदिंग दो गवर्नमेंट की एम्प्लॉई ngakdene हाइबा अदुबो सतोक सत्या दबगी पोट ओइबनिना करि हरगेदा नागागिनि नागा कुगिनि कुगी मैतै मैतै थीबा ताबनिना वही माइ सोलमना हाइक पाइदारे मसिगी फिबमसि ओइबा तारगदि अखोइना पामे बाइदारे जस्ट एंड फेयर हाइबा सेंसस तो ओइरोइबा सुगो ओइरो हुजिक लेरिबा फिबमसिदा मफम सतोक दबु यादबी पोट अमा लेबा अदुगा सिगी फिबमसि लेबा अदुगा मखोइ अरोइबदा हाइजेरिसि कैनदा हुजिक लेरिबा सिचुएशन सि नखोइगी थमोइदा करि फाउ चुमनि हने खलान महाने लान बाय गाव लान ब्रा हंद्रो बोदना अखोइ मयाम की पीपल की सेंटिमेंट मो खंगजेइना अदुबो अखोइ दि तौदो यादब तौबनि इराने हाइदो पाइदरे मनमदि कइना मखोइना लेरिबो फिमजु अखोइना पामीबो ब्यूरोक्रेट कनोगी ओइदब नतबनिना मखोइ दि होम डिपार्टमेंट तो हाइवा दु खक तौबनि हाइरक पाइदरे अदुना लेरिबसि अखोइ लेरिबो फिमजु होम डिपार्टमेंट हाइदरे होम डिपार्टमेंट गा तौबा अखोइगी खुद अम याव पोट अम मरम ओइदना अखोइना पामीबा मिटो मियासा खंदोखरबा मतुंगा अखोइ सेंसस तो हाइबदो मधुगी पोतो होगजु फाउदरी मोय अदुगी कैम खंदे मखोइदि तवाइबो तौबो सिगन हाइबो लेबिना होम डिपार्टमेंट दा कोइ मथक तारे मरुनि स्टेट गवर्नमेंट दा अदुना अखोइना पामिसि असेंबा चुंबा युंफम ओरगा मिटो खंदोखरगा मतुंगा कनो तो हाइबदो पोतो तानना बगिदमक्ता लेरिबो मणिपुर लेरिबो मियाम नसे आई अपील टू द माय आईगी स्टेट लेबिरिबा मियाम पुमनमक मणिपुरी सिंग हाबदारे मसिदा हाइजेरिसि असेंबा चुंबा
यूफम चंगा सेंसस तब है अखोई सोल्यूशन करी पीस एंड सोल्यूशन अखोई हजिक मैम कोई पीस तारनब होनबदी मिटोक मिया खंदोख्रब अखोई खक्तंग लेहौबदुनेब अदुना मसीगे अखोई खक्तंग लेहौनबगदमक्ता हाइदरे मिटोक खंदोखिनबगदमक्ता हजिक लेरिब तंजासिदा मिटोक खंदोक मखैदी सेंसस तब यारो हेब अखोई खुलाउसे लाउब खक्तना अखोई अचुम ओगने अदुना मियामना लेरिब फिल्मसिदा अखोई मेकअप थोपिरो मियाम मेकअप थोपु मतम यौरे हजिकती असुम असंग तुंगी तुंगम जगीदमक्ता अफब मिरोलमा थवौनगुदमक्ता अखोई थबक खरा चंगसिन मथौ तारे हाइब पोसे आई सुमाय तमजेगे सिदी मणिपुर मियाम नसु याना पाम पोनी अखोइना कैंपेन फॉर जस्ट एंड फेयर डिलिमिटेशन अन बतालिसी लेरिब असेंबली से मसिदा डिफॉल्ट तब याना बगदब रिजोल्यूशन अमखक दबियो हाइबनेबा रिजोल्यूशन दो मखोइना एनी काइंड ऑफ रिजोल्यूशन ओबे अखोइना खंगदबा उमोइने डिफॉल्ट तब याना बगी पोरमा अखोइना सजेशन मयाम तोगरे आर्टिकल नंबर मैम हाइग्रेबा लौबीद्रबनीना औजिते मखा ताबा करी एक्शन लौगदगे मसिसु मणिपुर की मियाम सिंह तानरगा अतुब मतमदा अखोई लौगनी तौगनी एक्शन तौगनी मरमदि अखोई अमत गायरबा अखोई हुजिकी पांदमदि मिटोक खंदोकपसिदनेबा मिटोक खंदोहौद्रगदि अखोई तुंगदा मसिदिनि सातिबो मयाम अमा लाखदबन मरम ओइदा मिटोक खंतोंनबगदम मथौ ताबा अखोई की कनो एक्शन लाइन ऑफ एक्शन है तारे मधुरी मणिपुर मियांगा तानर तौगनी मखोई मसी अखोई लेपोई तिल कदि फावदा डिफॉल्ट ऑफ फावदा मितो खंदोक फावदा अखोई खोंजंगी दम संजिन लेगने है मणिपुर मियाम थमजे था अम्मा पांगथोकदबा निफुतरुलक सुबा रियलाइजेशन मन 2026 हौदोखरे मणिपुर यूनिवर्सिटी की केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की सेमिनार हॉल दा पांगथोकिबा रियलाइजेशन मन हौदोकपगी थरमदुदा एमसू की प्रेसिडेंट लुक्रा मालंगबा एमयू की स्कूल ऑफ साइंस की डीन प्रोफेसर एल मोहिलाल डेमोग्राफर प्रोफेसर के नरेंद्र यूसीएम प्रेसिडेंट डब्ल्यू के उदिरेन नेसोगे असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी डब्ल्यू सनातोंबा मुसुगी पब्लिकेशन सेक्रेटरी एस सदानंदन चिंगबना सरुक याखी थोरंग मरी लेनना एमसू की प्रेसिडेंट एल मालंगबना फोंदोकिबदा कुमजा लिसिंग ग चमापन मरफुतरादा मणिपुरदगी मिटोप तांथोकदबने हाइना चंगसिन की खोंजंगदा पी प्रेमानंदा एच लोकेन कौबा महाइरोय अनि थवाई थाकी मियोय कया सोकपन नंकी निमित अदुबो निंगसिंगबो ओइना रियलाइजेशन डे पांगथोक्तुना लाकली मतम अदुदगी हौना पानलिबा लेंगाकना मियामगी खोलाउना थैदुना थंबदगी ngasi kangluk ki irang asi thoglakpagi achouba maram ama oiribani adubu hauzik oiriba phibam asigi yenglaga census pangthokpada achumba sengba taungnabagi damak miyam punna lepminana ba pandamda realization man haina pangthokpani haiba wafam thamki realization day na pangthokpa horokchi 1980 gi adugu foreigners issue da mitop me ansa sing na khoi manipur da lagoi chalanga matam manipur gi mitop me ansa sing samachai maram damda higata mi haiba adugu इहौदा माइरोय लुसिंगबानी वसंगम प्रेमानंदा मदि हुजोम लोकन हवाइन पंथापी खिबाल अदुगा लोइना लोइना असो अपन के आसु याहंग बुगु निसिंग बोयपन निकप थोप नुमि रियलाइजेशन डे हाइन 17 अप्रैल हाइन एसांग सिना तोर लाखु अदुगु हजती सही दगी अकोन निकप थोपन रियलाइजेशन डे ना पांथोप पसिना दी अकोगी पामी पांदम सि फंगबंग मक्तबाय तारे अदुगै 1980 अमदि 1994 दा एमसु अमसको अमदि अतंदे गमेरो मणिपुर दा अखोगी यानाची वाफमसिंग मणिपुर की मिटोप में आसासी खातो मतंगा हलन खिगदबनी हाइबा दुंबो याना वारोल सिंग आतर ताकु अने प्रोग साइन तोगे वारोल सिंग बु ह मेन मतंदे ग मेन ngasi फौबो मतम जाना थाउ पाइखत गंदब लेगा ngasi दी कोगी मेगी ताकु दो हुंदे की ऑन तो की ट्रिगी मेगी हुंदगी असि फौबो काउ मसेन जी इरांग ngasi मरम मरकान कोगी मिटोप में आसासी मरु में मारी संग मिटोप में आसासी ngasi दी कोई से लांगोई चला लगा अखोई इवन द मणिपुर सिदा अखोई साजे लांजेना लई हाय तारे इसाने सागी इवन द निथिना लई फंगदन अखोई लांजेना लई मी पियो मा लापसिदा न मरम मोरगा अखोइना सुना हंतक तगी रियलाइजेशन दे सिनो मखा पांथोपुरी महूता थाबु मम सुना तोंगान तोंगान ब एकाडेमिक डिस्कोर्सिंग अखंग अहि मैम ताना मतुंग दादी तोंगान तोंगान हाई ब टॉपिक सिंगी मरम द अखोई मणिपुर लमदम सिदा लई ब मणिपुर लमदम सिदा खुंदा में अखोई कुनि मतगी अखोई माई मागी मोट फोंतो पोइना अखोई एसे कंपटीशन डिबेटिंग कंपटीशन सिंपोजियम न सिंग क्या म सिल मतुंग दादी अखोई मसन हम हंतक तगी दे कोना अपुन मई केनो पेंशन बा लबगी दमक अखोई कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम आई तार सिंगी कमिपुल ने हिमी नबगी वाखलो अखोई मणिपुर खुंदारी बो काउ कुदि मपुन ने हिमी नगदम ने अखोई अमतन हाबी वाखलो दे सोइना के ममसु सुरु सुदा पांथोक चरगनी अदुगा मसिगी थाबु ममसु
पांथोकपसिदा फंगप फाइंडिंग मैम अदु कुनसन अखोई ओजासिंग दि फंगप फाइंडिंग मैम अदु कुनसन गर मतुंग अखोई कई लौगदगे हाबदु कुपना खना मतुंग अखोई इहो मा संक्षिनब सेम सादर लेगा सिंगाखम मलेम गानबगे असिब हक्चांग इमुंग मनुंगी मियोई सिंगना अरोइबा मथौ मंगम पांगथोकनबगीदमक लौख्रे कक्टिंग डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चना लैबा तेजपुर अवांग लैकाइदगी मलेम गानबगे हक्चांग ngasi नुंथेल पुंग अनि मखाइरोम ताबा मतमदा जेसीएम अमदी स्टेट गवर्नमेंट अमदी लोकल एरिया गे एमएलए कक्टिंग पुलिस स्टेशन गे एसपी मसामक याउदुना यानबा पुरकपदगे असिब हक्चांग अरोइबा मथौ मंगम पांगथोकनबा इमुंग मनुंगी मियोई सिंगना लौखिबनि हाइरी महाकी इमुंग मनुंगी मियोई सिंगना फोंदोरकपदा मलेम गानबगे मिहात्ता चेनरिबा मियोई सिंग फारबा मतुंग लोगी ओइबा अहकपा चेराक पीबा अमदी सीदिबा इमुंगदा मणिपुर लेंगाकना पीबा याबा मतेंग सिंग पीबा हाइना यानबा पुरकी हाइरी पनबा याई मलेम गानबा मिहाता चेनबा मियोई अमा मणिपुर पुलिसना फगतपा ngamkhraबनी सरकार अमदी लोकल एमएलए कन्ना होनादना असीबसिबु फंगे हाबगे सिमी हापसिबु फंगे हाबगे दमक्ता असेत पथाजब थमना अमदी पुलिस डिपार्टमेंट गी नाकेदगी निहापजे फंगबगी दमक्ता चिंगनबा मी फंगबगी दमक्ता खोगी अहक पचराक पीगनि हाबे दमक्ता थाजब थमनबगी दमक्ता नसिले लाइतो मी जलथाबनि मैते लाइनिंग चटपसिंगी चही हौबो निमित सजिबु नोंग पानबा चेराउबा कुमहैना लाकपदा ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन अमुकोना इरेचा सिंह मणिपुरदा अमदी मणिपुरगी वांगमदा खुंदारिबा सनामही लाइनिंग चटपसिंगदा इयाइफा पाउजेल पिरकली अमुकोगी माइकेदिगे थादोरकपा चेरोल अमदा कुमहै असि मैते सिंगना इनिंगथौ मलिया फंबालचागी कुमसिंग ख्रिस्तगी ममांग चही लिसिंग अमगा चहुम यंखै मपनदगे हौना पांगथोकनरकली कुमसी चहीगे ओइना चटलिबा मार्च के तारीख 18 सजिबुगी नोंग पानबा सगोल से निमित्त थोकले कुमई असिना लाकपगा इरोइनना हौजिक लमदम असिदा थेंगनरिबा अवाबा तंगदु लैतादबसिंग असि कोखंदुना लेमिनरिबा फुरुपचासिंगी मरक्ता नुंसिनबगी अमदी अमत्तो ओइबगे अचेतपा मरीना खुनाइसिदा इंग तप्पा चौखटपा पुरकपा ओइरसनु हाइना चेरोलसिना मखातारी मणिपुर इमाना सजिबु नुंग पानबा चेराउबना लाकपदा मणिपुरदा लैरिबा मियामदा याइफबा नुंगाइबा इंग तप्पा चौखटपा ओइरसि हाइना याइफा पाउजेल पिरकली लाइनिंगी खेतनबा लैतना मणिपुरगी मैतै पुमनमकना सजिबुगी नुंग पानबा चेराउबा पुन्ना लाउमिनरसि हाइनासु मैतै सिंगी मफमदा मणिपुर इमाना अपील तौरकली सजिबु नोंग पानबा सजिबु चेराउबा मैते की चही हौबा नमिना लाकपदा मणिपुरदा खुंदा लैतादुना लैमिनरिबा इरैचा खुदिंगमकपु नुंगाई याइफबा इंग तप्पा तंगदु लैताबा इरमदम अमा ओइरसनु हाइना मणिपुर वुमेन्स फेडरेशन की माइकैदगी लैबाक मियामदा याइफा पाउजेल पिरकली वाइथौगी लेकाई तरुक्ता थकनबा इसिंग फंगदबगी मयोक्ता नेशनल हाईवे 102 पुंग निफुनिपानगी लंबी थिंगबगी खोंजंग चंगसिनगनी तरोंबादु यानबा पुरक्तुना हंदोकले हाइरी वाइथौ एजुकेटेड यूथ एसोसिएशन वेवा अमदी वाइथौ अपुनबा मैरा पाइबिगी माइकैदिगी थदोरकपा चिरोलमदा हौकिबा डिसेंबर 2015 हौरगा वाइथौ लेकाई तरुक्ता मतम कुइना थकनबा इसिंग फंगदबगी मयोक्ता मरी लेनबा डिपार्टमेंट सिंगदा मेमोरेंडम कया पीदुना खोंजंग चंगसिनदुना लाखी अमदी यानबा पुरक्तुना पीएचडी डिपार्टमेंट जनवरी की तारीख 2023 पाइप तिंगबगी थबक हौखी अदुगा फिट चनीरोम पाइप तिंगबा हौरमलबा मतुंग खंगहौदना जनवरी की तारीख 30 NHIDCL ना पाइप तिंगबगी थबक असि थिंगजिनखिबनी अथिंगबा असि लौथोकपिनबा कयारक हाइजरबसु ताबीरक्तबदगी खोइसाउनरबा प्रजा सिंगना मार्च की तारीख 13 अमदी 13 असि नेशनल हाईवे 102 असि लंबी थिंगबगी खोंजंग चंगसिलगनी हाइना वाइथौ अपुनबा मरा पाइबी अमदी द वाइथौ एजुकेटेड यूथ एसोसिएशन वेया क्लब ना लौथोकखिबनी अदुबु ngarang ayuk pung 8 ताबदगी हौरगा नुमिदांग वैरम पुंग 5 मखाई फाउबा राउंड अहुम लखथोकना वरी सानबदुदा PHED डिपार्टमेंट NHIDCL थौबाल DC SGC SDPO थौबाल अमदी OC थौबालना गवर्नमेंट साइटगी सरुकिया की फनकुइना वरी सानरबा मतुंगदा ममैथंगदा पुंग 5 मखाई अदवाइदा जुनगी
Jun Paubagi Manungda water pipeline tingba loiduna Waithogi Akoibada Kundariba Praja Singda Ising Pitakba Haina Kongjung Loisinga Yana Kibani Haidi Yasinabasi Purakna Bahotnabada Achoba Daita Laukiba Thawal Police Team Amadi Official Pumnamapu Wewa Amadi Waitho Apunba Marapai Bigi Maike Digi Tagatpa Fungdurakli Manipur da Santi Purakna ba Kangluk Kudingmak Mahausagum Nungsi Sanana Leminana ba Amadi Idea wa Manipur da Yumpham Oiduna Manipur gi district Taratarukta cycle Thoduna Santi gi Paujel Puba Malem Thongam ki Khongchada Sida Manipur Lengakna Hanna Ayet Papibi Basi Pende Haina Malem Thongam na Fungdurakli Ngarang Chandel dagi Chakpi Karong Fauduna Churachandpur Tamna Chatkigada ba Malem Thongam ki Santi Khongchat adu Lengakna Chandel Kaithel dagi Makhata na Chatpada Athingba Pibadagi Halakpagi Lambida Maitai Community Joint Coordinating Committee Waitho 𝐋𝐢𝐯𝐞 Hauka amadi Waithongna Thawalgi Babu Bazar Oktuna Ahing ama lelaba matung ngasi makhatana Imphal tamna haigatpada State Force na Waithogda thattuna apanba pikre Malem Thongamna Chief Minister gi Bangloda chatnabagi damak Babu Bazar dagi ngasi nungtil pung ama makhairom tarakpada Imphal gi damak khongsan ki adubu Waithog yobada Waithogda leiba State Force ki outpost ta masing yamdaba police na Malem Thongambu khamduna thamki police ki maikai digi fongdorakpada Imphal manungda miyam gi irang leibana Malem Thongamna Imphal Thungluba matamda hena achoba irang thoklakpa yai amadi law and order gi fibam yenglaga tangai fadana mahakpu detain tawban haiba wafam thamki haidi Malem Thongamna fongdorakpada Manipur miyam gi santi purakna ba khongchat ama oibana lenga ki maikai digi su mateng pangbirakani haina chawna khalamba tu taiwanare Manipur da santi purakani haidiba aikhoi gi ngasi gi lenga asina dum hena achoba ayet pa pibide maram asina santi gi khongchat asiga mari leinana lenga ki mafam da demand kaya nimit 15 fawbagi manungda fanghanbinaba ngasimak thenglabasu thengna chirol ama pisilagani karigumba demand sing ngasi gi mayokta government asina laidabadi ngasi gi lenga asi one sided oiba government amani haina lokthok na sem saduna lairi haina pendeba kaya fongdoklamki ngasi date 17 asi chuchampur changnanaba adumaina I plan tawjabani adubu chandel da aigi peace campaign da state government ki maikai degi athingba pirakraba matung ngarang asi ITLF ki maikai degi su press statement ama tholabaga loinana aisi chuchampur lansilaktanaba warning ama sulaire hairiba warning asigi matangda state government ki maikai dagi asi ayuk pung 8 phawbagi manungda hairiba ITLF ki press release adugi matangda chapchaba state government ki maikai dagi kun pigadabani haina aihangna thamjagibani adubu state government ki maikai dagi hairiba thabak thoramsing asi amata lokalaktabana maram orakanda ngasi asi chief minister di office ta chacharaga assembly leibanina mahak masa unadragasu aihaki demand khara mahaki office ta adamaina submit tawnawa plan tawjabani adubu aihaki submit tawgi plan si ngasi nungthil pung 3 chapchana aisi office ta submit tawnaba thawrangjabani adubu aihana ngarang digi hold tawraga leijariba akhoi thawal apunba club crime bangi sangnel dagi thoklakpada ngasi asigi thawal gi Waithau outpost mapada masing yamlaba state security force mayamna aigi khongchada si matam kindahan bagaloina matam khara detain tawduna thami sigi damakta ju state government na hoji aigi famda tawbiriba siguba peace ki khongchada si aigi tawbiriba maya asi ai aduki matik nuhaijade adumoi nama thenga su mama su ai sungsoi soidana chief minister ki bangloda na changchanaba adumaina plan tawjari adumoi nama ayang daksariba khongchada si Manipur miyangi santi ki damakta chachaba khongchada moidina state government ki maikai dagi so chapchana initiative lawbi rakadra haina khajabani adubu Manipur da peace poraknabagi dabakta yamna kanna honari hariba asigi asigumlaba popular government asinadi aihaki peace khongchasida asima kumham asima tawba yamna kanna tingbagi masak mawong ama chatharakpa asinadi government se one sided oirabara haibagi honda sinaba ama lai adubu aina state government ta 15 days ki matamama ngasi asi sungkyo soidana thanaba plan tawjari point kharaga loinana hariba 15 days sigi manung state government ki maikai dagi Manipur miyamgi damakta aduga aigi peace Heli asigi damakta haiba tare matung chaba thabak tawa amata lokalakaba aina pujariba pointsing asi thabak do onthorakaba taragadi one sided oiba adugumlaba popular government amani haina Manipur miyamgi interest laukthoknaba sem saba loijai Wangoi Assembly Constituency ki manung channel leiba oinam wangoi de khundariba maitai pangan singi Idul Fitr ga mari leinana ex minister oinam lukoi singna chana thaknaba poje kya yenthokre ngasi gi chana ba potlam sing yenthokpagi thoromaduda punna imung chahum gi mathakta poje yenthoki thoromaduga mari leinana ex minister oinam lukoi singna fongdorakpada
Mabangaidagi leminaraklaba maitai pangal ichun inaw singi senglaba Idul Fitr ga mari leinana yenthokliba pochei singasina aikoi masen amatani amadi aikoi hanagum nungsi sanana leminari utpane Idul Fitr na lakpoda lamdam asida tangdu leitadan leiriba phibam asi hanagum hanjinbu oirasanu haiba wafam thamki Hana dagi su daminaraga mayurun dagi leminaraga singasina singamudana Jeng amaga pangku pangkin tongna dana ben caro ono bo yaura sina bogi simboli boy bodu ba bilang mo ba aduna si ahangna pa amna nungai ba caro ba semale chenau sing Idul Fitr asida mari lainana manipur da amu hanna king takwa shanti leba amaga nungsi janana amaga corporation pina dana koi masen amatani ima amatagi machani haibudo koi chahi isang sitna lemina rakpa chahi ising ani ahungi ministry ga chagon na la ning kapna leba chahi ma do festival sina la corporation wa Third Northeast India Film Festival NEIFF 2026 ta Film Forum Manipur na support tawroi haina Film Forum Manipur ki General Secretary 𝐶𝐢𝐯𝐿 mitai na thadorakpa cherolamada phongdorakli cherola sida makhata na hai tha siki tarik kunma thoi degina kunithoi fawba numit ini chupna thauna Manipurna Ministry of Information and Broadcasting Government of India amadi National Film Development Corporation NFDC ki sponsorship makhada Directorate of Information and Public Relations Government of Manipur amadi All Manipur Film Producer Association ga khutcham naraga Imphal da pangthokna ba thorang tawriba Third Northeast India Film Festival NEIFF 2026 asida Film Forum Manipur gi maike degi karigumba hiram amatada support tawdaba haina ngasi forum asi gi executive committee gi mifam na warep laure hairi ningsing ba yabadi Film Forum Manipur asi lamda masi gi film gi lamda thabak tawriba tongan ba association gil tarani thogi apex body amadi thongna Manipur na kumja lising ani ga kunmari amadi lising ani ga kunmanga da mathang sitna sinkhiba NEIFF first edition amadi second edition animak Film Forum Manipur ga khutcham naraga pangthok minaduna lakibani lakliba march tarik kunma thoi degina kunithoi phawba numit ini chupna pangthok kadoriba Third Northeast India Film Festival NEIFF 2026 asidadi thongna Manipur gi maike degi Film Forum Manipur da karigumba information amata piramba tawdana kusira sida tawningba tawba pangtawda tawbagi thawong asibu yaning daba utpo oina Film Forum Manipur gi maike degi Festival asida support tawdana bagi dama warep basi lawkibani haina cherola sina makhatari Teachers Forum GP Women College the DM University South Campus na college asigi political science ki head office department oibada natana Ideal Girls College ki principal professor Thokchom Binarani Debina laikidabada awaba phongdopagi mifam ama pangthokre forum asigi president Dr. RK Lalitna chair lauduna pangthokiba mifam aduna laikidabigi mafam da ikai kumna butpaga loinana mahakna mahiroi singidama kathokpa amaga loinana lauram kiba thodang singbu ningsingduna singthaki Hauzi aroi bada maroi ba paw mukhana pizari Tarani thoi suba Manipur Legislative Assembly ki tare chuba session da Manipur Appropriation Bill number 2 pass tawraba matung ngasi mifam loisinkhre amadi NRC natraga masiga manaba ama chanadriba fawba census pangthokpa yaroi haina Just and Fair Delimitation JFT na changsilakpa khongjanggi makhatarakpa oina ngasi census office ta thomjinaba honakre ngasi goina notice window TV na sandokjaba numidangi Manipuri paw matang ase loijare mideng tabidi bapum na mopo amukhana khurumjari Nalit Imphal na sponsor toba tha anigi oiba BPO executive amadi anchoring ki track master tobining ba mahiroi singi damakta 𝐶𝐢𝐯𝐶𝐞 service na abroad ta master toba yabagi khudong chaba pijari
Management, Engineering, Professional Course yauna any subjecta master tobagi khudong chaba pijari. Tambiningba mahiroi singidamakta course selection, documentation, English language training, visa application, mock interview preparation, accommodation na chingba sparkle ki maikaidigi mateng pijari. Loinana 100% education loan, scholarship facilities, part-time job assistant ki khudong chaba su pijari. Hairiba countries sing adudi UK, USA, Ireland, Australia, Russia, Italy, Germany na chingbani akopa marol gidamakta 7005273217 natraga 9366230077 natraga aikoigi office Northeast Window TV building hata New Chekon Road ta lengsin birau. Hakchang phana thamge hairabadi iramda masimakta da leiba khwaidagi pharaba hospital singi manungda ama oiriba Babina Hospital leijari. Mapamas Northeast Window meaning tabiriba mayam punamakpu taramda okjari hauzik mapalamgi thabaki pau pijari ahanbada athubagi oina Dubai gi warehouse worker gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisina presentable and good communication skill leibeta natana masagi chahi kunmathoi dagina kuntrataret phawbada leiba oibigadabani hairiba thabak asigi pijariba khudong chabasing adudi per day 12 hours duty hours oijagani per week ta 6 days duty oijagani 2 years work visa pijagani loinana accommodation and transportation pijabata natana medical and insurance su pijagani hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntare tagi haujagani ani subada United Arab Emirates ke driver ki thabak kauri hairiba thabak asi apply to winingba miyosingna Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani hairiba thabak asigi Indian license paibiba miyoisingi thagi oiba salary di lising yankhai dagi haujagani Gulf license paiba miyoisingi thagi oiba salary lising yankhai manga dagi haujagani ahum subada Behran Water Park ki female retail staff tara kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna retail experience leibaga loinana yamdrabada 165 cm ki changda wangba oibigadabani thabak asi tauba miyoisingna piriba khudong chabasing adudi accommodation transportation aduga duty meal su pizagani hairiba thabak asi thagi oiba salary lising mauda taretagi haujagani pamarol gidamakta 7005273217 natraga 9366230077 natraga aikoigi office Northeast Window TV building hata New Chekon Road ta lengsin birau.